Pele ga go runya ga COVID-19 le phata la bojanala le ne la tsenya dibilione di le 16 tsa diranta mo ntshong dikuno ya profense. Jaanong dingwaga di le 2 morago ga go runya ga leroborobo le bagwebi mo lephateng le ba santse ba retelelwa ke go itharabologelwa go tswa mo manokonokong a ditatlhegelo tsa letseno. So the president last year addressed the nation and said the private sector must get involved in projects to assist government, because it's a big job. We do understand that. We've got a company, Bitvest, that has invested millions into our projects. But I think it's time the president address government now to say, listen to these companies as well, and let them assist you. Don't just back off. Lefapha la bojanala mo profenseng la re dikgwebo tsa bojanala mo sedikeng sa bojanala ke tsona di latlhegetsweng thata ke letseno. Our major region that contribute maybe spend of 7% is Bujanal. We understand that during the COVID and then until last year, there were 3,000 jobs that have been lost in just one district. So that's the challenge that we are trying to really address. Beng ba dikgwebo tsa bojanala ba re ba solofela gore puo ya presidente le setšhaba e ka tlhalosa maano a leng gona go thusa mofama ono go itharabologelwa. Re safarile re le di business owners in the tourism space, so ne ke kopa gore president ha aka allocate the funds so that we can resuscitate our businesses. Sentle English, SABC News, Hartbeespoort.